ubuso bakhe ukumfuna uJehova. 2 kwasekulandela ubunyeke wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke labaJuda. Nebazalwane aqalana ngokumemezela ukuzila wabheka phezulu wabhekisa ubuso bakhe kuJehova. Then wasememezela ke ukuthi ozalwane bazalwane sizokhuleka together nansi impi isisondele. Funda verse 4. Verse 4. uJuda wabuthana ukucela ukusizwa kuJehova. Baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika ukumfuna uJehova. Into esibili bazalwane esizayo ezinkingeni ukubuthana. Bazalwane bami ukwenza njani? What does it mean? Coming together. When troubles come, kubizwa ukuthi we forget all other things and come together as a church. Bible goes. In isikhathi sokunqoba izimpi ukubuthana. Bazalwane bami. Kuyahlanganwa so that we conquer our issues esibhekene nazo. Hallelujah. So nalabo bazalwane abayenza besides ukubheka phezulu bahlangana, they came together and seek the Lord. So the people of Judah gathered to seek the Lord, and indeed they came from every town in Judah to seek him. Bona wonke amadolobha amancane basuka bonke beyakhona sibiziwe siyokhuleka because they seek us the Jews. Hallelujah. Gathering fellowship iyasiza ekunqobeni whatever trouble esibhekene nabo. uJuda wabuthana ukucelwa ukusizwa kuJehova. Baphuma emizini yonke yakwaJuda bafika kumfuna uJehova. Very important step bazalwane ukuthi when troubles come siyaphuma siyobuthana together ukumfuna uJehova sicele usizo kuyena. Verse number 7. Verse 7. Sorry, verse 6. Verse 6 and 7. Verse 6. Verse 6. Wathi Jehova Nkulunkulu wobaba, wena awusiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbusi wemibuso yonke yabezizwe na. Esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe. Verse 7. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kulelizwe phambi kwabantwana bakho uIsrayeli, wanika lona inzalo kaAbrahama umngane wakho kuze kube phakade na. Okay. Verse 5. Verse 5. uJoshafati wema ebandleni lakwaJuda naseJerusalema endlini kaJehova phambi kwegceke elisha. My God, because now this time gathering isihlangene inkosi Jehoshafati usedlulile kumbhekene uNkulunkulu yena yedwa wangena ekubizeni ibandla lihlangane. Now is addressing ibandla together ukuthi bangena emkhulekweni. Nakulo mkhuleko bazalwane there is something ebesiqaphela. Nisekhona bazalwane? Something ebesiqaphela kumkhuleko webathandekayo abawenza. Ake kufunde futhi. Verse 6. uJehova wathi Jehova uNkulunkulu wobaba, wena awusiye uNkulunkulu ezulwini, awusiye umbusi wemibuso yonke yabezizwe na. Esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ongamelana nawe. Awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kulelizwe phambi kwabantu bakho uIsrayeli, wanika lona inzalo kaAbrahama umngane wakho
kuze kube phakade na bahlala kulo bakwakhela kulo indlu. Bathandekayo, please listen to this one. When you see a sentence about prayer, izinto zixakile, uyamkhumbuza uNkulunkulu. Amen. Hayi ngobengazi, but it's a kind, esibiza ukuthi he prays a kind of a prayer. Where umdumisa khona, umpraise khona ngezinto okwenzele zona. Uthi angisho lenkosi wangibiza ngisekulahlekile. Wena Nkosi wangibiza ngiliphaka. Wena Nkosi wangixomula ngisemgaqweni. Wena Nkosi wangisiza ngilahlekile. Wena Nkosi wangenzela ukuthi manje ungishiya kanjani na? Haleluya. Uyakhunjuzwa uNkulunkulu. Amen. Nanga bekaba zawale ku leadership yami ngiripese ngizivayele office lami stade ngimkhumbuza uNkulunkulu ngibona Nkosi wakho nomkhulu wami uJosepha ephethe ibanga bayazoluzulu endaweni yakithi umkhulu wami uJosepha wayeestablish ama-branches awu-5 ebandla labazalwane. Wena uNkulunkulu wakho nowami uZebuloni wavusa mission wayishisa ezingeni eliphezulu sonke eliphezulu so mina ngashiya kanjani na? Amen. Uyakhunjuzwa uNkulunkulu bazalwane. But when you are in this kind of a position, uthi wena Nkosi wakwenza ukuthi ngaphambili. Uthi uNkulunkulu uJoshua ezothatha ibandla lo-Israyeli alwenise uthi as I was with Moses, kanjalo nawe ngizokuba nawe. Uyilanda uNkulunkulu ihistory bazalwane. Manje masuxakile uyilande nawe uyibeke phambi kwakho. Wena Nkosi wasakhela indesipini. Mayibonge Nkosi. Bazalwane ngaphizi ngegama bazalwane. Umzalwane kanti sisakhala ubaleke sakhala wazokwenza i-foundation. I remember the day. Ezokwenza la bazalwane. Ezokwenza ithandazo. La Nkosi nesiyakhala khona eyethu le ndawo ngegama lakho sesindlini. I-foundation. Hallelujah. But uyakhunjuzwa uNkulunkulu wena Nkosi wasusa sisingazi sisukela la sasikhona wasibeka kule ndawo wasakhela indlu ngeyithukuthuku zabazalwane nansi ukashiya kanjani na kulesi simo esikusona. Mayibonge Nkosi. We have to bazalwane. But it's not doing uNkulunkulu uyampraise enaza kuphendula umthandazo wakho because uvusa lezi zinto ozikhumbula uNkulunkulu akwenzele zona. This is what Jehoshaphat nebandla balenza. Bamkhumbuza ukuthi wena Nkosi wasuka esilwane lofu wasikhipha eGibhithe wahamba nathi endleleni obabamkhulu bethu balamba wabaphimana uNkulunkulu amanzi abawaphuza exakile wena Nkosi washintsha amanzi. Wena Nkosi wenza ukuthi sathoba izizwe endleleni sihamba nawo pho asishiya kanjani ngalesi sikhathi. Amen. Uyakhunjuzwa bathandekayo uNkulunkulu. And this is what they did la verse. Now, verse 12. Verse 12. uNkulunkulu wethu awuyikubahlulela na ngoba asinamandla ebusweni balesixuku esikhulu esisifikelayo futhi asazi ukuthi siyakwenza njani kodwa amehlo ethu akuwe. It does help. Kuyasiza ukuthi uzibone ukuthi uba. Amen. Kuphele ukuphakama, kuphele ukuthi vele mina ngiyaziwa, ngiyamenywa futhi ngiyoshumayela nezinkulu ngingonywe ngisikhokho. Kuyasiza ukwehla kuphele kwesikhokho. Amen. This man of God, Jehoshaphat, where's one? Where's that? But this time around, where's the fleets? He confesses because he undiluted. He tells him, I want him as in other words, they
yena yedwa musathi hayi kodwa phela nabakithi bakhona hayi ngeke kodwa kodwa phela nale ndawo semsame khona ngeke musathi hayi nembuzi khona ngeke kuye bazalwane alone amen thina silutho asibanga thina and we've got to accept bazalwane and confess ngokuba asinamandla ebusweni balesiquko esikhulu esisifikelayo futhi asazi ukuthi siyakwenza njani amen kodwa amehlo ethu akubani akuwe nibona into bazalwane lawo mazodwa uNkulunkulu amenza ababona ukuthi this is my child obona ukuthi hayi ithemba lakhe libani likuNkulunkulu amen musathemba ezinye izinto akisho ngakusiza uNkulunkulu yes kodwa ikakhulu wa recognize ukuthi because you know uthewa lezwi lakho siphosa izinkathazo zethu zonke kuwena mina ndela angina there's nothing I can do all I can do is to throw all my troubles to you hallelujah amen. Then God will hear our prayers my time. Now, it's chapter 40, verse 15. Verse 15. Wathi, izwani nina nonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nawe Nkosi Jehoshafati, usho kanje kini uJehova, uthi ningesabi ningapheli amandla ngenxa yesixuku esikhulu ngokuba impi ayisiyo eyenu ngekaNkulunkulu 16 yehlelani kubo kusasa bhekane bayakukhuphuka ngommango wasesisi niyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJerueli. Okay, ngaqedelela ngani sesishayisa verse 17. Akusikho okweni ukulwa kule zihleleni nime nibone ukusindisa kukaJehova nina Juda neJerusalema ningesabi ningapheli amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unayo ikhamba lenkulumo ikhamba thina abantwana bazehlisi one baphamisa izandla bathi wena uNkulunkulu wenza ukuthi babamkhulu wena Nkosi wenza ukuthi wena Nkosi unjena uyinphobe usingasilahlelani ngalesi sikhathi baphamisa izandla bathi thina siyilutho wena wedwa omkhulu bese ngobani thina Nkosi ngaphandle kwakho wasiNkulunkulu ethi right ngiyanizwa khala wena wathi ningesabi wow bazalwane don't be afraid ningesabi ningapheli amandla because this war akusiyona leyo hallelujah when God was on the izimpi zakho zilwayo awusesithabathini kudlwa sana when God takes over all other things ziyagudluka uNkulunkulu athathe nawo impi asiyo yena ngakaNkulunkulu but there is instructions there was and please listen to the instructions very well kuna ama instructions once uNkulunkulu athi tenda lembe yami kuna instructions ahambisana nalo uthi lana ke yehlelani kubo kusasa bekani bayakukhuphuka ngommango wasesisi nyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJerusalema verse 17 awusikho siphinde kwesibili manje awusikho kwenu ukulwa le but lelani ke bazalwane nasi instruction zihleleni nime nibone ukunisindisa kukaJehova bathandekayo into ebalulekile kithina is to get organized amen when you organize God is able
ukuthi ame on our behalf, because nathi we know what to do. Uma nathi bazalwane bami, uma nathi singahlelekanga, singazazi who are we, singazi noma kuyaphunywa noma kuyangenwa, then God will not take over. Ayiphinde bazalwane, uma singazazi ukuthi singobani, singahlelekanga, singazi noma kuyaphunywa noma kuyangenwa, ayekho uNkulunkulu obakuthini. God will be on our side, provided sinjani bazalwane, sihlelekile. Lisabone bantu bazalwane. Ibandla uNkulunkulu azolithwala, ibandla azoletshatha, ibandla azolibeletha, ibandla azolibeletha endeni yalo, ibandla elihlelekile. Amen. Elazi ukuthi kuyangena, kuyaphunywa, kwenza ukuthi bese ukuthi kwenza ukuthi lihlelekile. Amen. Anginoze ubekhalisa leso. Kanti ngomncamo la ipolitiki ezalethe la emakhaya izolo. Manje besole saqaleka. So ke bengazi basakhozi nathi bekhozela ibanga. Kuze ngeke elabantu lenza yonke into. No MC balo, nokushumayela walo, nomfundisi walo, ushumayela etendeni, noshumayela emangcwabeni, bashumayela evangeli. Labo bethu namashumayela bazange basebenziswe. Kakusinde wasethosa ukuchaza ukuthi ngeke bona ungathandazela. Kuyafuna lezi zindawo. Ngathini? Bona bahlelekile. Everything bazalwane. Khona ke ama-witnesses zabo nawo ke ngeswasho phambi kwabantu. But bahlelekile bazalwane. Ibandla elihlelekile uNkulunkulu uyalithwala. Ahlelekile bazalwane. Sikwazi ukuphuma nongena. Hallelujah. Be organized. Angivaleki bazalwane. Ningesabi. Ningapheli amandla. Kumelana kubo kusasa ngokuba uJehova unani. God is always with us. And I want to touch on something very interesting also, verse 17. Verse 22. Verse 22. Lapho sebeqala ukuhalalisa. Sorry, verse 21. 21. Eselulekene nabantu wamisa abaya kumhlabelelela uJehova ukubonga bamdumise behlotshiswe ngobungcwele. Besaphuma ngaphambi kwempi bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade. My God. Now, was about to share introduction ukuthi kulesi gameko there was a miracle. Ngicela ibambe lo miracle. Miracle ukuthi labazalwane abayilwanga le. But why no? One thing they did ukuthi kathi kumatsha kwaphambili uJehoshaphat inkosi yaJuda yenza uhlelo lokuthi phambili kufoloswe. There was a follows Lungisa was follows ufolosa ubeka izinkabi phambili ezikhali lezi kabe ezikhali phambili wazi ukuthi izona ezolima ngazo. Kanti ngakithi lozulu sasibophela ekhaya kwakumbuzi ke ongconywana zu6 ezakhona izinkabi. Abanye bophela 4 ngobela. Abanye bophela 4. Thina sibophela 6. Lapho phambili sibophela abafollowers. Into ethi moyishaya sifuna iphumisa yena lapha. Hallelujah. Lezi sezizolandela ke ezisemuva. I used to be worried bazalwane ukuthi lezi ezishayayo phambili, lezi ezisemuva zona zingashayo. Why? Ehlupha nathi ngokuzekhaya kwaqasha abantu njalo bazolima. So kubona sengathi bagcinaza icommittees ezinye baziyekele. So ke nalana ke bazalwane, what this man did, wabeka phambili ama-singers. Hallelujah. The worshippers. So le bayilwa ngokudumisa uJehova through ukubeka ama-followers phambili. Izikhathi. Hallelujah. Nazi igaba ezethu bazalwane. Esikhoba ngazo izinto. Mesingena le endini yakho, kweyigaba zethu seziyavutha phela. Noma uphumekayo uhluphekile, ukudla kungekho, uphumekayo uzuza, uthi kubuhlungu, uthi angeke endini uzigaba zisegqigweni. Phela kokukhulu. Hallelujah. Kuphela isifo, phela ukuhlupheka, phela ukulamba.
Amen. This is what exactly what he did. Asifundeni futhi ayaniswa kahle le ndaba ukuthi ngifunde futhi. Lapho sebeqala ukuhalalisa nokudumisa uJehova wabeka abaqamekeli babantwana bakwa-Amoni nabakwa-Mowabi nabaseseriya ababefikile uJuda banqotshwa. So 22 le ukufundayo. But 21 bazalwane verse 21 Jehoshaphat appointed singers to praise the Lord. Wenzani bazalwane? Wakhetha abaculi. Amen. Amen. Wakhetha abaculi to praise the Lord, and they went out before the army of Israel. Verse 21. 21. Eselulekene nabantu wamisa abayakuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshiswe ngobungcwele besaphuma phambi kwempi. Bakubona abaculi kanjani laba bazalwane? Amen. Abanye abaculi bagqoke abantu emgaqweni. Abanye abaculi abangadwela kuphosa amabridge akebelela khona izolo wathi ayibose yashoda uzane. Abanjani? Abantu bothese ngokungcwele. Yibo labasifurosa ngabo bazalwane. Othi ungena lana uthi kaze ngakhathana manengeza ngesontweni ngencwadi ngisawukhokhesa ngamanengezo. Kufanele ubezwe beqabelela ukuvuka kaphila. Amen. Nami kumshumayele ngize lana akuvuna namhlanje bazobeka ipulpit. Bafanele bayenze into yabo. Ukuthi bahlotshise ngabo bazalwane. Ngokungcwele ngiphile. Because Amen. Amen. We need those. Let's dig up as a dollar was a lot. That is why some there was a lot. Since they get them I get more than but Munda Nabi in Nayoki. But I be in Nayoki. I don't feel like the best of that. I get more. Amen. But it does happen. Two Sundays, two Sundays, no problem. Never gonna say so. Mister Kage, I want to do 2 Sundays, 3. Again, first time I feel like someone to microphone. Yes, I will. Minage is really carrying in a one day. Amen. Some of them see about 2 hours of followers and witnesses. Who's going to follow?